KwaNdebele TV SA ngiyanilotshisa begodu ngiyanabukela kuphi nakuphi la ukhona la ubukela khona. Ngiyathemba ukuthi ngikuthola konke kusakhamba ngendlela khona. Ibizo lami nguBrian The Legacy, the man of the match, the man of the moment. Sikhona ngaphakathi kwehlelo Umkhanyo, lapho sikhuthazana khona, lapho siphakamisana khona umoya, lapho sibuyisana khona, ngoba kuqakathekile ukuthi sikhuthazane sibabantu. Yazi imotivation ifana ne-deodorant. Ukuze uhlale unayo kufanele ukuthi uhlale uyi-applya. Ukuze uhlale unuka kamnandi kufuna ukuthi uhlale uzichacha nofana uzezesa, uzispraya ngechuchuzela. Manje ke ikhuthalo nofana ikuthazo kuyinto nofana kukudla ekudingeka ukuthi qobe langa ukhona ukuthi ukuthole. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu, indaba yegadango. Ngelimi lokubolekwa kuthiwa step. We are going to talk about the step. Bantwana bakwethu, igadango kuyinto eqhakatheke kakhulu. Igadango kuyinto efuneka ukuthi wonke umuntu azi ukuthi nakavuka ekseni uzokwenzani. Amahlelo siyawenza ngobuningi. Hlele ukuthi ngifuna ukwenza lokhu nalokhu nalokhu. Kwesinye isikhathi bowuhlole phasi njengoba ukuhlola kuyinto eqhakatheke kakhulu kwamambala. Kodwa na uthoga ukuba negadango, igadango lokuthoma. Na unganalo igadango, na ungakhoni ukuthatha istep, kumraro omkhulu ngoba awusahluki naloya muntu loya ongakahleli, awusahluki nomuntu loya onganambono. Into yenzakala ukuthi qobe kulanga, qobe kumzuzu emkhumbulweni kunento efikako. Ifika ngehlelo nofana ngehlelo lombono. Na ifika emkhumbulweni kuyinto evela la ivela khona, la siphethwe khona, la umoya osiphetheko, kungaba lidlozi kube nguzimu, usilethela imibono ngendlela nofana ngehlangothi nofana usilethe imibono. Lezi zinto lezi nasithoma siziqabanga kufanele ukuthi sizenze. Angekhe sazenza singanagadango lokuthoma esilithathako. Abantu abaningi bahlula kuthoma, umuntu abe nevalo, asabe ukuthi kuyokwenzakalani lento engifuna ukuyenza nangekhe yenzeke. Kuyokwenzakalani lento engifuna ukuyenza nangekhe yenzeke ngale ndlela engifuna ukuyenza ngayo. Kuyokwenzakalani lokho nase ngithoma ngithi ngiyayenza kube nobuchapho bese kuthome kube nabantu abangihlekako. Kulakuthoma ngena khona li syndrome. Abantu bazokuthini syndrome? Zingakhi izinto esifisileke ukuzenza sahluleka ngonobangela ukuthi sisabe ukuthi abantu bazokuthini. Sihlula kuthatha amagadango empilweni ngoba sisaba ukuthi abantu bazokuthini. Kube namanye amezwi avela enhlobeni, kube namanye amezwi avela ebanganini, kwesinye isikhathi nebabelethini. Bakubuze umbuzo ukuthi ke lento le ofuna ukuyenza wayibona yenziwa ngubani emndenini. Kunabantwana abanebhudango lokuthi ngelinye ilanga azithola thwala imiyezane, agraduate, enze amakhosi la abonakala njengabudisi. Kuthi emndenini bamtshele bathi wazi kuhle ukuthi akakho emkhayeni okhe waya euniversity. Uyobe uyakhona nje ubone ngobani. Lento le uyibonephi ukuthi yenzeka, bese ke nawe ke lento leyo ikudosele emuva, ungasafuni ukuthatha igadango lokuthoma. Kunabanye abantu abanomraro ukuthi akakhoni ukwenza i-action, akakhoni ukuthatha istand, angakaboni umuntu wokuthoma ayenza. Kuba ingakhi ufise into uzibuze ukuthi lento leya ithengiswa malini esitolo, ungabuzi ngayo ngoba ke usaba ukufika lapha uyokulochisa umuntu loya umbuzo ukuthi lento ethengiswa kuyithengiswa malini. Ulindele ukubona umuntu aphume ayiphethe ngevikilini bese ubuze lo muntu lokuthi lento loyithenge malini, kanti unethuba lokuthi ukhambe wena uyozibonela uzibuzele ukuthi lento le ithengiswa nje iyimalini begodu isetshenziswa njani. Kuka ingakhi sikokoda iminyango sithi iminyango ivalekile, amathuba akekho.
kanti kungithi abanikazi bamathuba. Uyokuvule kanjani umnyango soloko ukokoda nakhibe umuntu okufanele ukuthi abe sesitulweni saloko umnyango loyo nguwe? Kunamanye ama-ofisi mntwana kwethu akasebenzi ngendlela ekufanele asebenze ngayo, ngoba wena ngumuntu ekufanele ukuthi uyokusebenza kilelo ofisi lelo. Na ungase uvule loyo mnyango loyo, uyokuthola kulibizo lakho elitloliweko, Mr. So and so, kulibizo lakho. Alona usoloko ukokoda ufuna kuvule, kuyokuvula abanye, ngoba umuntu ekufanele ukuthi avule ngilo kokodako. Kukayingakho amathuba asidlule siwaqalile ngoba sisaba ukuthatha amagadango. Sikhulumela ehlangothini levalo. Kodwa ngaphambi kokuthi singene khulu endabeni yevalo, ngifuna ke sisela amanzi, ke sithengise ngemva kwalokho siragele phambili. Ihlelo Umkhanyo kwaNdebele TV SA. Lochani babukele emakhaya, lo nguRebecca Gugusikhosana weKwaGafontein D uRG. Siyakubema bona ubukele ihlelo lethu elithi abavuni qobe ngolosithathu ngo-7 o'clock ntambama. Sibuyile ehlelweni Umkhanyo kwaNdebele TV SA. Usahleli noBrian the Legacy, the man of the match, the man of the moment, jersey number 10. Ngaphambi kokuthi sikhambe siyokuthengisa, siphethe indaba enkulu, indaba yegadango. Kodwa ke ngaphambi kokuthi sike emakethe besikhuluma ngendaba yevalo. Yabona ivalo ebantwini abaningi likhuluma izinto ezihlukileko. Nakilaba abantu abanelimuko kezomoya bazokutshela ukuthi ivalo lilodwa liyakhuluma. Ivalo likhona ukukutshela into eziningi. Ibhudango lakho kufanele ukuthi likuthuse. Nalingakuthusiko alisilikhulu ngokwaneleko. Manje ke ivalo liyakhuluma nawe. Ivalo liyakutshela ukuthi lento oyoyenza inesindo esingangani. Ngalokho ke akufuni ukuthi ube uthi nawuba nevalo udosele emuva. Iye, kwesinye isikhathi ivalo litho ingozi. Umzimba uzokwenzela amathwayo ukuthi la kufanele ukuthi ubaleke. Kodwa wazithola uba nevalo phezulu kwento ehle, wazithola uba nevalo phezulu kwento oyidingako, wazithola uba nevalo phezulu kwento ekufaneleko, wazithola unevalo phezulu kwento ekade uyifisa. Yazi ukuthi kulapho kufanele ukuthi uthome khona ungenelele, kulapho kufanele ukuthi uthome khona ubekezele, kulapho sekuza khona umkhanyo, kulapho sekuzokuthoma kuvela inchijilo khona, ngoba ke lento le ithoma iya connecta, sekuthoma kuba neattraction. Manje ukuthi into lezi zokhona ukukhamba kufuneka ini? Kufuneka lento esikhuluma ngayo yegadango. Kufanele ukuthi uthathe istep. Kwesinye isikhathi impilo ayikufuni ukuthi usoloku ukuhamba uratharatha ubuzazi nokuthi uyapi. Impilo kwesinye isikhathi izokudirecta, izokubeka ehlelweni ekungile. Kunabantu namhlanje abangakuqoqela bakutshela ukuthi mina ngase ngaphuma ekhaya njengesintu sekhethu, ilimo lesintu isikhethu isiNdebele sithi ukuphuma ekhaya kuphalala. Umuntu akutshela athi ngaphuma ekhaya ngingazazi ukuthi ngiyapi, kodwa ngathi ngikhambe endleleni ngahlangana nomuntu owangisiza ngalokho ebekade ngikufuna. Umuntu lo wenzeni? Uthe noma ngazi ukuthi angayilungisa kanjani impilo yakhe, wathatha igadango lokwenzani? Lokuphuma ekhaya, lokuphuma emxhagweni. Bese izinto zenzani? Zona zazenzakalela. Kunezinye izinto empilweni angeke sakhona ukuthi thina sizilawule, zona zizozilawula zona, ngoba amandla amanye akhona ngaphakathi kithi, akekho ngaphandle kithi. Kungakho kwesinye isikhathi sikhona ukuzinyaza ngoba asiboni lamandla esiwaphetheko, asiboni lamandla esiwamumetheko. Sikhamba nokuzinyaza ngoba sazi ama-weaknesses wethu, kanti siphethe ama-strength amaningi khulu nofana namandla ukudlula ama-weaknesses. Uyowazi njani ama-strength wakho usaba ukuthatha igadango? Uyokubona ukuthi ukhona ukufikela kuphi, uhluleka ukufikela kuphi lokho na usaba ukuthatha igadango. Na usaba ukuthatha igadango usaba impumelelo, ngoba impumelelo iza ngemva kwegadango. Ayikho impumelelo engeza ikufikele ikuthole uhleli, kodwa na ke ubamba ezumako.
kuphandlwa eliqaleko. Ngeze walenza iphutha ungananto yenzako. Umuntu onganaphutha ngongenzi litho. Kodwana nokuhlala ungenzi litho, khumbula ukuthi kuliphutha kodwa ngoba akunanto uyoyizuza kusasa. Asithatheni igadango bantwana bekhaya. Yoke into ithoma ngegadango. Iyimbi iyihle ithoma ngegadango. Nase ubonile ukuthi le ndlela engiyikhamba akusiyo, uyibone ngani? Uthethe igadango endaweni ekungasiyo. Sele ubona uyachuguluka, uthatha elinye igadango. Kungakho ngithi ilanga nelanga sifikela mikhumbulo. Asiyisebenziseni ngokuthatha amagadango. Abanye abantu namhlanje ngemibono yabo mamillionaire, kodwana ngoba zanga khalithathe nelilodwa igadango, akunamali angayikhomba pruvele yona ukuthi nginemicabango enginayo. Kunabantu abatlola ingoma, kodwana tot namhlanje asibazi ngoba akalithathi igadango lokurekhoda. Sesivala mntwana ekhaya, thatha igadango. Impilo iza kanye, kodwana-ke ilanga nelanga impilo etsha. Thoma ngokuthatha igadango. Lokhu ekufika emkhumbulo nakho akufiki ngehlaya, kufika ngesizathu. Kusebenzise. Ibizo lami nguBrian The Legacy, the man of the match. Asihlangane kodwa ehlelweni Umkhanyo kwaNdebele TV SA. Sengilayelisa ke namtsho njalo, khumbule ukuthi usubscribe to our YouTube channel kwaNdebele SA. Nakwenza njalo uyasikhulisa mntwana ekhaya. Sala kamnandi. Ngiyathokoza. Perfect.